بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية الأحكام السلسلة تريم ميري عقم بعد كمجيفا موضوع کی سورة الفاتحة کے بھائی ننتکائی اس سورت کے بھائی محکمہ بیگت وارد فاوا بھائی نص تکائی ادی اس سورت اکلیگم با جملہ معنیا مفدہ بھائی حکم تکا بیگت سورة الفاتحة اتن ننتک وارد ہوئے اثر එච්චක නං ගිනවුමකි ඒක මුහිම්මුකන් දේහකොතෙක් ඒ නමවර ගින නන්තක එච්චක කියවමුක මානයකි එයි වර මුහිම්මු එච්චෙක් එයි ආම්මුක ගින නම් මි කියාවලනි ඒකි ගොග්ගතුන් ඒක හාජ මිහුන ජෙහෙත් බේනු මිහුන ජෙහෙත් ඒ බේනුන් ජෙහෙ මුජ්තමවතකුගා එහෙම මුජ්තමව තකබ්බර එක කියා නන්ත ගිනවා මිසාල කල්ගොල්මෙන්ගේ මුජ්තමවගා ආම්මක කදුරු කියන්නේ කදුරු හම දෙම් කියන්නේ රෝ කදුර එනිමුනේ ඉස්සම් ඒකමකෝ අරබි දුනියේක කදුර කි වරම් මොයි මෙච් එක කියා බෑවර නන්ත එමිනුගුණ අල්ගොල්මෙන් තිරේක වරම් මොයි මෙච්චේ කාට්ටක එම එක් කියා බෑවර නන්තන ගොබලි හොරේ ගබුලි එබ හොරේ මිරි අලගොමෙන් එක් කියා කුරුඹා අලගොමෙන් එක් කියා කිහා අලගොමෙන් එක් කියා කොරෝලි එබ කියා එන්නොන්ද එකමක එහෙම මිහුන් බුණානේ ඒ දැන් අරබි බුණේ ජවසුල් හින්ද ඒ සබනිමුන් ඉතුරුචෙන්නෝ කියන්නේ ඒ බයක එච්ච බේනු පුරා ඉස්තිමාල් පුරා බේනුම්ගේ මුහිම්මුයිම ඒක නන්ත එග්ගොත ඉතුරු වෙගෙන කීත කුර්ආන් අල්ගොල් මෙන්ගේ මීසාන කුල්වේ කිරේන එබ්බ සූරත් එනවස් එගි කෂෝරු අකමකි මේ සූරත කි වර මුහිම්මු අදිහ මහෙම්මේ එහා මතිවරි සූරත එක්කම ගවීමේ ඒ නන්ත ගිනවගෙන් වාරිදවගෙන් ඇස්සයි ඒකතුන් අල්ගොල්ම ආම්මුකම් මෙකේනි සූරතුල් ෆාතිහා මේ සූරත කීෆා එන්නමෙන් ඒ ෆාතිහතුල් කිතාබ් ෆාතිහතුල් කිතාබ් අල් කිතාබ් ඒ අල් කුර්ආන් ෆාතිහා එක මානේ කි මේ කලිම නකිෆානි ෆතහ මේ කලිම ෆතහ මානේ කි චේ හුළු එම ෆාතිහතුල් කිතාබ් මේ සූරත كيف من سوا بهجت علم البدال الفواني ابن جرير الطبري رحمه الله بدال الفواني سميت فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب سورة الفاتحة مكياني لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف يعني مصفتك ليفا وترتيب فرتما فشي افتتاح كروي سورة كي سورة كم قوات قرآن فرتما ಹುಳುವಾಲ ಅರಬಿ ಪುರಾಣ ಫುರ್ತಮ ಫತಹ ಕುರಾನ್ ಫತಹ ಮಿಕೆನ್ ಹುಳು ಎಮೆ ಫುರ್ತಮ ಅಳಗಮ ಕುರಾನ್ ಹುಳುವಾಲ ಫುರ್ತಮ ಅವಮನ ಕುರಿಮತ್ಲಾನಿ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹ ವಯುಕರ ಬಿಹಾ ಫಿ ಸಲಾವಾತ್ ಅದಿ ನಮಾದುಗ ಎ ಸೂರೆ ಕಿಯವೆತಿ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮ ನಮಾದುಗ ಸ್ಕಿಯೋ ಮಿಫೆಟ್ಟನಿ ಎ ಸೂರತ್ ಎಮೆ ನಮಾದುಗ ಸ್ಕಿಯೋಮುಗೆ افتتاح گوت بینو میکرونی سورۃ الفاتحہ ایم ای لیوم گاوس ادی سورت میں نماز گاوس ایم فرتمان ہلوالے سورۃ گوتگا مان کرویتیے سورۃ الفاتحہ کی لیوم گاوس قرات گاوس لیوم گا پھرنا ہوتی اس پر سورۃ الفاتحہ کیوار ساگڑ میکیونی فرتم سورۃ الفاتحہ میما
suratul fatiha ane namaki ummul quran ummu mane ki mamma al quranuge mamma divehin tarjuma kuravich ibn jarir rahimahullah idala fawani summiyat ummul quran mi surata kiyun sawbaki litaqaddumiha ala sa'iri suwaril qurani ham kurim isbam kurifadin huriha surattoge majjak mi sura iskandei fawat iskandeve tartib liumuge tartib makkamuge tartib kiyumuge tartib me huriya gotukom belis huriha surattakabar iskandei fawa suratake suratul fatiha ehma ummul quran ki den huriha surattake asawani me suratuge fahatunne e liumugavis adi kiyumugavis adi makkamugavis huriha suratage iskandei fawani suratul fatiha liumugavis eh suratanguri fahatuge kiyumuga suri fahatuge furta suratul fatiha kiyawa den eh sura me kiyawanis eh makkamu gotum eh surata bor me surate ba iskande ehm bima ei qur'anuge mamme ummul quran algon men ආදකාද උරුෆු ගොතුම් බෙලියස් මෑමි හයකි දරින් ඒනගේ දශුකා තිබේ හුරිහා කුදින් ඒනගේ ෆහතුම් දාමි ඒ ජනවාරෙක්කම ගාවිස් ඉන්සානුම්කම ගාවිස් මෑමි හය දරින් තබාව ඒන දාතාක ඒන ෆහතු හිඟා එම මම්ම මිකියනි ඒගේ දශුකා බෑවරු එච්චීතගේ ජමා කරවේති egoto insanu gunawanta uterega sikundi ek varshagin jama kuraifawa hangana ek kiya ule ummur ras boluge mami hay ehma ehin echchek ek dashuka jama kurave asas echcheki ei mammai ehme usulum balafiyam suratul fatiha ki ehin surat ek fahatugawa tartib gutumbes kiyum gotumbes makkam gotumbes ege dashuga adi maana gotumbes ege dashuga jama kurave al quran ham ehme quran ga nanto me suratul fatiha ga nanto tere waridun asave ummul kitab al kitab ay al quran ummu maana ki mam kuri geswedi maana ibn jarir idala thani summiyat ummul quran litaqaddumiha ala sa'iril quran ghayri hama kurin geswedi maana ge dalone ei ehen surat to macca quranu ge ehen surat to macca e surata iskandeveti adi ehen surat ege faatu ga waridegen asawat e mama kurige iswedi maana ge aganda mita se maana kurve ei ummul quran ummul kitab al kitab ay quran e bima hama gagandaka es sawbek mi nandiyumugas waridun as anin namaki sab'ul mathani sab' mane ki hatek al mathani mane ki takrar ko kiyewe sure suratul fatiha ki kit quran ge surat to tereng emme ginan takrar ko kiyewe sure ei namaz ge komme rakwategga dualak eta namaz qurar fardu ves sunne ves kom rakwategga ta qurar kurve surat adi emme gina kirit quran ei ta qurar ko tilawat kurve fotekkam ga awumuga iturun e quran ge semme ginan ta qurar kurve surat ki suratul fatiha embima as-sab' al-mathani ei ta qurar kurve hak ayatu gwa ibn jarir dal fawani amma ta'wilu ismuha anna as-sab' hatek ki murad ko mane ki fa innaha sab'u ayat ayat ko adaki hang ayat la khilafa bayna al-jami' min al-qurra'i wal ulama'i fi dhalik ilmuring qari warinna ilmuring arihuga suratul fatiha ga ayat ko adaki hatek kama meduga khilaf ennet awmen kuriga hang ayat guna go bani kiyadi suratul fatiha ga ආයතෙත්to bismillahir rahmanir rahim me ආගමෙන් වාහ දෙක්කිරු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ මසානි ගොතුගා සිවකුරවා ෆවනි ඒ ෆඉන්නහා තුසන්නා ඛිරාඅතුහා එහෙනි ඒ තකුරාර් කො කියවේ සූරත් එක්කම ගාත ෆී කුල්ලි සලාතින් තතව්වුන් ව මක්තූබතින්
ei komme namaz ek sunne namaz ek muga fardu namaz ek muga vista qur'an ko kiyevetiye e masani emi kiye ema taqwar ko kiyeve hang ay suratul fatiha em wegen sab'ul masani ki हम में सूरतुल फातिहा के नंतर उतरे के वारिदों के आसवे अल कुरानुल अज़ीम माने की मातिवरी अल कुरान एक माने कुरान नेमी मा मूली कुरान देवे नमुगे तेरेगा सूरतुल फातिहा बस जिक्र करोए ए सूरे एकनी ई अल कुरान अल अज़ीम कमुगा ए बस सिफा करे कुर्तुबी रहमहुल्लाह फवनी سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن العظيم أي سورة الفاتحة كم كان ننديفا ومغا سوبكي كيرت القرآن وغا واردفا وحرها علمك جمع كريفا وسورة كي سورة الفاتحة خلاصة كي مضمون وغتم معنى وغتم أحكام وغتم كوبيس مولي القرآن ایک مچ ترتیب فاوا हुरिहा हुकुम तक के खुलासा को जमा कुरैफा मतिवेरी सूरत के सूरतुल फातिहा वदालिक अन्ना तशमलु दिन विदालवनी कुर्तो विदालवनी एक जमा कुरैफा विदाल वदालिक अन्ना तशमलु अला सनाई अला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इस सूरत का शामिल फावे मैं अल्लाह सनाया तारीफ क्यों ये कुरान का बड़ा बड़ा असास इत सूरत एक इतन आयत का अल्लाह सनाया तारीफ को मुझे बस्ता वही कुराफ बेअसाफ़ी कमालिही व जलालिही मैं अल्लाह मतेरी वंत कमा शेफुरता शेफुरता इस सूरत का बयान कुरेफा माने कि फुर्तमान न मेननी अल्लाह का मतेरी कम बयान को इलाक मतेरी ज़ात फुलो के हापंत कम बयान दिन व अलल अम्रि बिल इबादत आलोकंत तक अमर कुरे बुमाई वल इखलास फ़ीहा ए आलोकम का इखलास तेरी बुमाई والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء إلا بإعانته تعالى أدي الله سبحانه وتعالى حضرة لبه مددك إهي تريكم كون نوني ألغون من إبس إنسانك إبس كم كرمو كردانك لبه نواكم اعترافهما إياك نعبد وإياك نستعين واقع إذني الله قدرته ألغون كرني هميك نبرس كلام شيء واجدني هميك نبرس كلام حضرة وعلى الابتهال إليه في الهداية أما هم سورة کا شامل كم بانك كمكي الله سبحانه وتعالى حضرة خشوع التربة بيروه ديوه إكلام حضرة هداية سيدا مكم تدمغن إدما وكفاية أحوال الناكسين أدي الله سبحانه وتعالى فوا أحد والميهم جنباكم جواهكيا إفاد ميهم كبا نومشا وعلى بيان عاقبة الجاحدين من الله التقوى وربي وكفاية أحوال الناكثين من الله سبحانه وتعالى دبي بان قرافون هي يهودين جواهكيا نصارى جواه إفاد ميهم كتير نوم نلبى تو دعاء قرافون إهم بما بسورة کا شامل فاوني من الله كمتوري استوفلتكا إلهًا ألوكم كرمان أمور كروما ألوكم غا إخلاص تريوما أدي ألوكم من إنسانون كي نكمتكما إكلان حضرتون لبه بعدك نوني إبس كمن نكروين كما أدي إنسانون إكلان حضرتون هداية تدمغن إدما أدي مغفرة هلاك فاوا بتكاي مغتكون ألوكم من ركعة تريوين ديوما مية مسورة كلاسة قرآن النظر هنگانا في القرآن بولي جملة كم ميواه كم قرآن کا الله كسيف لتقوا එකලාගේ අලකොන් කරන් ඉඛලාස් තරිකම් ගවාහක් අදි හිදායත එඩි දෙන්නෙම් ගවාහක් අදි නුබාවගෙන් වා එම්මෙ අමගුත කරක්කා තරිම් ගවාහක් අදි හැම අයකෝගා අලකොන් මෙන් එකලාගේ ෆකීර් වගෙන් වා කම එකලාගේ දෙබ්බි හිදායත කමෙන් නූනි අගමන නුලිබේනකම් ඉතරාෆම් ගවා කුර්ආන ගස් එම කුර්ආන කි කුර්ආනුගේ ખુલાસાએ සූරතුල් ෆාතිහා එහෙම් වීම ඒ සූරතන් ඒ මතේරියගෙන් වා කුර්ආන්ගේ ගොතුගා අල් කුර්ආන අල් අදීම් ගොතුගා नंदेफावा अने नमके सूरतुल हम्द अलगोड मिकेनी कौन सूरत है सवाल पर जबान अलहम्द सूर एक सबब वर साफ ऐ फरतम सूरत का पेशेंगे होती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आम को के कुरान का सूरत का नंदे फिर गत्त का बलाफियम
e suratuga wa khassa kalimeka nisbek kurevige aammu kon nandeifa hunnan en istisnawani waram madu halat komme surate awon belis e suratuga wa khassa nadir kalimeka nisbek kurege suratuga nandeifa nuniyam enun halate gawacham muli mazmuna nisbek kurege nandeifa kuring isse bayan bediya nantak dalil awon balala ruga عبادة بن الصامت كبان رواية فابه بدالوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب نكيوا ميها كنماذ النوي هم بتاعه كده يفعل سورة الفاتحة نندبا فواني فاتحة الكتاب ما سنة ثابتة سورة الفاتحة ننتو تريغا فاتحة الكتاب مي بخاري مسلم رواية همهم القرآن واه كسواري دون عسوي عائشة تفان فرابن ودالوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح إكمنا ودالوي النبي صلى الله عليه وسلم فاتس نماذج سنة كدرجوه ورا لويكو كربوي إكمنا ورا كركو كيوم كذا ينقول بي حتى إني لا أقول تمن كمنا هيبلن أرا ودا كنوي هل قرأ بأم الكتاب إكليك فانو أم الكتاب كيوا بدالوي باوي ميتانو أم الكتاب معناه كي سورة الفاتحة أشفع بدالون تمن كليك تمن كمانا إك مانا فينيودا كنو منظر إدالوي إك مانا كرسي كلو إك فان نماز كربوار فتسمات كيوشونا تيرو كبار كوركو كربه كيوم بار ليكربه den bedan aamko ekay faanuge sunne namato kiyoma ke war digo kiyome algona mikora war liko fiya magona hinne kamudan henne algona ke amu kor liko kurabe ennes nabiyya sallallahu alaihi wasallam qira'at balafiya kiyoma balafiya me kay faan namaz ekorba digmena furiyan ko balafiya fatis namaz yu sunnat ko dere ke kay faan warab boda e tafat ko kur kurba luikurba kam ga war do gasam mitang algomenge nokta eki එකමනා බස්වල හල් قرأ بأم الكتاب أم الكتاب එකලෙක් ෆාන කියවා විදාලෝයි බාවේ තිමන් කමනාගේ හිප්පලන් අරා වඩා ගන්නවා එහෙම මේවා උම්මුල් කිතාබ් ඒ සූරතුල් ෆාතිහාගේ නන්ත උතරේක අස්සාබේක උතරේක මෂූර ෆාවා නවෙක්කම ගවාති ඒ සූරතුගේ නමෙක් ගොතුක එකමනා එහෙන් විදාලෝ මේ බුඛාරි ගරිවල් හමෙම් අබු හුරයිරා ෆරාප්පල වාරදුන් ඇස්සවේ نبي صلى الله عليه وسلم حديث كما القرآن هي السبع المثاني القرآن سورة الفاتحة أي السبع المثاني كما والقرآن العظيم كما سبع المثاني كي كما هذه قرآن بيان قرافة القرآن العظيم القرآن العظيم كي القرآن الله سبحانه وتعالى بيان قرافة ومرادك أي سورة الفاتحة سبع المثاني القرآن العظيم أي سورة الفاتحة أبو سعيد بن المعلى كبن رواق بدالوي مر بي النبي صلى الله عليه وسلم تمن كذلك فان ادوغا نماذا هنونيكو وأنا أصلي مسجد النبوي تمن كيف فان نماذا هنونيكو رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كذلك فان غاريهم بداغ النبي بداغ النوم فدعاني تمن كذلك فان غوالبي نماذا تمن كيف فان هنوني فلم آتيه دن تمن كليك فان إيه غوالب بيماس وده نقولنا مي تمن كيف فان هنبي نماذو كبيما هم نماذو كوريا بدأت هتانو دا فلم آتيه حتى صليتو تمن كليك فان إكليك فان أريه وده نقولنا مي نماذو كون أوديو مفهوم كامنوي ثم أتيتو دن نماذو كون أوديو وده إكليك فان أريه تمن كيف فان وده كتيما إكليك فان حديث كربيه ما منعك أن تأتي كي بهي تمن كذلك فان غوالب بما كذلك فان ودا نغت ونيت كذلك فان تمن كذلك فان غوالب بما ودا غت مناكوري كون ساوبنگي ان حديث كر فقلت تمن دني كنت اصلي تمن كذلك فان هن نماز هن ويكم كذلك فان انگي ودا ගන්නවා نماز هن نيكو غوالب بيس فقال دين حديث كره ألم يقول الله من الله مفدم وحين كرباه كيد قرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم إيه إمام وجميستكن الله إله رسول اتباع من إجابة ديشه
තිබෑ මේ හොන්න දිරුන්දේ කංකම ගෝවාලබ්වා හිදුක අල්ලාහ් අයිලාග රසූලාග ෆරාප්ලොක් අන්න අමුල් ෆුලුතන් ඒ දුනියා උඛරවි හයාතු කලවල්මක දිරුන් එක්මච්චවාකන් එහෙම එකලෙක් ෆාන ගෝවාලබ්වා ෆී එක මානේ කි ඒ ගෝවාලම ඉජාබ දේශේ කුර්ආන් ගේ බෝතන් නුගේ අංකවා ෆෙම කි වෙහියේ නමාද ගොරබස් නමාද දොකොල්ලා වඩානුගත ඒක මානේ කි තිමන්කලෙක් ෆාන ගෝවාලබ්වා ෆියා නමාදම් හුන්න මීහාවස් නමාද දොකොල්ලාවස් තිමන් කයිෆාන අරිහන් වඩා ගන්නෝ ජෙහෙනේ කුර්ආන් ඔදි සාෆ් කංගවා ثم قال den hadis kore ekayfana hippulan ara wada gati den namada hunna ima namad nimmala fa dium gonete massele embe hunne ennamas ekayfana ekam inkar kore hadis kurani tiban kayfana gowada fiyam e dawata ijabate jene nabi assus ngi wada gannawa namada kan hunne wi ehme feni wada gannawa halate gowalewima ebe je wata hadirwa min dehe ko de ekayfana ge gowalebun amur fulutakan algum kiyawanteri wanje mimbaruge mativeri kan ege mak den hadis kure qala ala uallimuka a'zama suratin fil quran qabla an akhruja min al masjid timan kalege faana miskitu nikmadaagatum kuriga kalege faana ungannawa debba hushime qur'anu gawa emme mativeri sure miskitu nikmadaagatum kurin kalege faana kiya debwana den نبي صلى الله عليه وسلم ودالوني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد එකලෙක් ෆාන්දේ මිස්කිතු ගයි ඉන්න අවත ඉන්න වාප එකුරබාකම කුරබාන්දේ මිස්කිතු නික්මඩා ගන්නව ෆෂීම තිමන් කලෙක් ෆානු එක හඳාන් කොත් ෆදක්කර්තු තිමන් කලෙක් ෆානු හඳාන් කොත් දී ෆීමෝේ කුබාත සූරත් එකේ ෆාන ඉන්තිසාර ගමින්න فقال الحمد لله رب العالمين den hadis kuravi alhamdulillah rabbil alamin e surate qur'an ge materi surate ke hiya sab'ul mathani e sab'ul masani ke qur'an ge bayan kura fawa wal qur'an al azim alladhi utitu wa timan kaleg faana bawa al materi ge ba qur'an go tu qur'an ge allah bayan kura ba basful ge murad ki suratul fatiha sab'ul mathani ki se al qur'an al azim go qur'an bayan kura fawa murad ki suratul fatiha de godde mi surat ge makkama mativeri em ei nantako ge bay dalilu tab mitanga waradu ngedi e nantaka waradu furi dalilu to kit qur'an ka mai dalilu to awmana manukore surat ge makkama behegutus makkama behegutu waradu furi bay nasutaka balaruga ei suratul fatiha ei nur ekkama ifada evves suratek ebbes nabiyaka man allah bawala falwa nabi asasum kuriga was ebbes rasulaka nabiyaka ebbes fotegga suratul fatiha wada mativeri ma surate man allah bawala falwa abdullah ibn abbas sidal bainama jibril qa'idun inda nabiy sallallahu alaihi wasallam jibril alayhi salam nabiy sallallahu alaihi wasallam arihoge ishind wadagen inne viduhegga sami'a naqidan min fawqihi ekleg faanunge istirflu mutmanake matin අඩෙන් ඊවඩක් අඩෙන් එයි එක්ගොතකි මේ ශරහයාගේ ඉල්මරි විදාලවනි එයි ලකුඩි ගණ්ඩේ තනක බාරකොෆ හොට්ට නට්ටාලි අඩු කාලා නූනිය මෙච්ච බින්දන්දි අඩු කාලා නූනි ඉච්චෙන් හුළුවේ අඩු කාලා කුමස් අඩුපක් ගණ්ඩේ මතින් ඊවඩක තීමා ෆරෆ අරසෝ දෙකලේක් ෆාන ඉස්තරිෆුල් ෆුල්ලයි මච්ච බල්ලවාලි අඩාදිම فقال دن جبريل فان විදාලවේ هذا باب من السماء فتح اليوم එයි උඩුම් මියද හුළුවුණු දොරකොලෙක් ගඩ لم يفتح قط الا اليوم මියද නූනි ඒ දොරකොළ හුලීෆේ නෝ එකුරින් දුහවස් فنزل منه ملك ادي ඒ දොරකොළ මලායිකතකු ෆෑබා වඩගත් فقال විදාලුවේ فقال هذا ملك نزل الى الارض මිහුන් නවි ඒ දොරකොළ උඩුම් බිම ෆෑබා වඩාගේ මලායිකතක نبي صلى الله عليه وسلم كياد لم ينزل قط الا اليوم ميد نوني ملائكه فابا وده نغنوي فسلم دين سلام go عليك سلام كربي وقال ابشر دين ملائكه بدالوي افاوركم خبر هوته بنورين اوتيتهما كليغفان دبونو دنورگه افاوركم خبر එම නූරු ගෝක් බෑන් කරවදී ඒ නූරෙක් لم يؤتهما نبي قبلك كليك فان كورين ابس نبيك
إفادة سورة الديفة نوى فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة أدي بقرة سورة فهوج آية إما فهوج دي آية لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيتهما إن إبس آية إبس بتاعت حرف مانك أكوري كيف كم قوانا ما إيجا إيوا كم ندبوا إبس ميه قدونو كربان एक माने की सूरत अल-फातिहा किस दुआ है सूरत अल-फातिहा अलगुन में किया उन्दारो के एदे मुंदा कम में कामे अल्लाह सुब्हानहु व तआला में एक देवाने हमें हम बकरा सूरत को फाव को लोग आयत तो किस दुआ है नो तो रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना दुआ नो तो हम एबस कलिमे बाय दुआ ते के कलिमा कलिम एनो हम इन एबस कलिमे केवाफ कम गवाना में इन कम नुदेवा दोनों कुर्बान එහෙම සූරතුල් ෆාතිහා බකරා සූරතුක ෆවගේ ආයත් එහෙම නූරෙක්කම විතර බයන් කරන සූරතුල් ෆාතිහා එකේ අනෙක්කම කී සූරතුල් ෆාතිහා ඒ කුරින් අවම ෆාහකෝෆාන් ෆදෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය අලාය දෙතරේක මුනාජා දෙන්නේවම එකලාගේ බාව ලබ්වා ෆාවා සූරත් වාහකේ දෙකෙවනි දෙෆරාත් එහෙම හදීස් කවාරදුන් ඇසෙ අබු හුරයිරාගේ ෆරාප්පුම් من صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج أم القرآن نكيوا ميها نماذج أي سورة الفاتحة نكيوا ميها نماذج خداج خداج معنى كي أونيج بيك ندارن أوني معنى كي سحروا فهم قلنا نواق أو من سورة الفاتحة كيو مك مسألة كواحد ذكروا مي حديث كواردون عسوي قدسي حديث كا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين تمن رسكلان على يديك نماذ دبي بالسوي حديث كبر مشهور حديث أو مرجنا كيوا فان حديث وإذا قال مالك يوم الدين ولعبدي ما سأل تمن رسكلان على يديك أنت تمن رسكلان على الدبا وشيء فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين على الحمد لله رب العالمين مي آية كيما الله سبحانه وتعالى على جواب ده وحي قربانه حمدني عبدي تمرسكلان على تمرسكلان حمد كفي إما سورة الفاتحة زريعين رب جل جلاله سبحانه وتعالى إكلان على ديتريك باهكتك ميدك مناجاة ميدك إما إكلان مناجاة اختيار قربافا سورة كي سورة الفاتحة دنگے فوق جواب تے کو بیان قرآن قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم آیت کیارو اکلانگ جواب دیوانے اثنا علی عبدی تمرس کلانگ ثنا تعریف کیا بھی واذا قال مالك يوم الدين جزاء بعدو ورس کلانگ ایگوتن اینا آیت کیما قال مجدني عبدي الله وہی قربان تمرس کلانگ ماتیر کو فی ان روایت گاسے مرة فوض إلي عبدي تمرسكلانغ على تمرسكلانغ هوريا كمن حوال كفيه فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين نآية كما من الله وحي قرباني ولعبدي ما سأل تمرسكلانغ على إيدي كنت تمرسكلانغ دبا هوشيمه وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على من السيدة مغد كواندي إيسام آية سورة نمن ديكو كيما الله ويقول هذا لعبدي مي تمنسكلانغ على مبي ولعبدي ما سأل تمنسكلانغ على إيدون كنت هنا تمنسكلانغ دبافي إهم نكتة كي سورة الفاتحة كي الله جل جلاله سبحانه وتعالى كلام على يدتريغا بمتوري نماذج مقام غهوتي مناجا دنوي عبارات غتوك مان الله باوا لبا فوا سورة إن دهكو ده سورة كمان هم إهم رقية غتوغا فروا غتوغا كيوما وارد فوا سورة الفاتحة أي ميغ حادثة نقول عن أبو سعيد الخدري فرعون ودالوي انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها نبي صلى الله عليه وسلم أصحاب كانوا قرب داتور توترين داتورك كان هنگادي يقول بدالوني حتى نزلوا على حي من أحياء العرب عربي أوتوترين أوشك سرحدك فيبي دين إساوم إبيكلهم ملشكروا كميهم داتروك هلورهم إدني فاستضافوا هم فأبوا أن يضيفوهم إميون مهمان داري أداك الدنمان إرشوا هلورين قاتوا إدني إميون كم إنكار
ebbes ecce mehmandari gotuga dinuma inkar kurima den eta me madko gon tibi ashabe kalun tibba faludiga sayyidu dhalika alhayy den erashuge sahib miha erashuge veri miha gaga ecce me dagannan den ecce daganegen ege dilakende eto in salama beto fasa'u lahu bikulli shay'in la yanfa'uhu shay emihunna atujunu huriha farwaen huriha me genesigen kofi ebbes manfa'en nukuri e dilekan e tadaka ebbes asaren فقال بعضهم دين ابيك بنبي كترين لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا مي عربي كران اس ميتوا ميهم كارس اهالم بينهم هي ربيرو ميهم تبي ميهم مهماندار ندينيما ميهم كارس اهالم بينو فارق اتش دن مي كردانو ميهم غدوس دين ميهم قاتتاس اس فقالوا يا ايها الرهط ميهم قات برني جماعتك ميهم نيم إن سيدنا لوديق آرمنگ ورميها غاغچ کرجا داگم في وسعينا له بكل شيء آرمن دن هريها فروا كفي مو لا ينفعه كم كوري ابس فادا لا بينتك فهل عندكم من شيء كلام اتو گبنگي ميكم قران ابس فروا ابس قال فروا دن مي گبنگي فقال بعضهم نعم دين ايترين بيك ودان آيك والله إني لا أرى ابن الله غاندي من تمنا رقيا كفان تي فروا كفان إكمكو ويدالوني ولكن الله قد استضافناكم فلم تضيفونا إنكم الله بترت تمم فنوبن إرادة كربيما تقدير بقول النيا كريما تمنا من كذا من قاتو كمهمان دارين إدوني ما إبس كمن نقدم تمنا متي في حالو كجيبه دم بدالون فما أنا براق لكم تمنى كلام الرقية قلت كيبس كم نقدنا حتى تجعلوا لنا جعلا تمنى اتشك دين شرط كفانو كم است ديمتين دين فصالحوهم على قطيع من الغنم دين بكريج كم است من بركة جماعتك جروبك ابسني بيارك بكر ديري ما تمنى رقية قديف دين شرط كفا رقيا كورانغوس مكيواني الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة كيوا أين جفومه رقيا دم بدال فكأنما نشط من عقال رقيا كورما إكوغا وقلت كنا تدو إبسكارا بينة فانطلق يمشي به وما به قلبة تدو أين هنگم فرابي إبسكارا බලිමඩුක මේ ගස්සරෙක් රිහුම ගස්සරේ නැගෙනෙත් එහෙම් බිම ඉහසාවුම් ෆෙෂිගෙන් එක්කල බකරිතන් එමුන් ගෙනස් එකෝ ගෙනස්සා මේ බකරිතන් ඉෆාගෙන් එබේකලුන් මේ ජමාඅතන් ඇස් එසාවුම් එම්මෙන් බොඩ බකරිත බහම්බිය ඒ එම්මෙන් ගොස්කම් කුරි කොම්ම සෙකුද කුරාන එකෝ ගොස්කල මාවහරෝවා හෙන්දෙන් බෑලන් ජීනත ගුරුප එම්මෙන් කුරා කම එකම හිසාවද්‍යා මෙබේකන විදාලු ලා තෆාලු එහෙන් නොහදාෂ hatta na'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam එක දෙක් ෆාන මියාමද ගොතන නිම්මනිස් එබ්බස් කමන්න කොච්චි බාට සහාබින්ගේ කියවන්තරිකන් එන් හාජත්‍රීව ඉඳුවස් එබ්බස් කමන්න කො බෙහෙට් වීම බාට නබිය sallallahu alaihi wasallam වඩාගෙන් එක දෙක් ෆාන කුරබ්වා අමුරක ඉන්තිසාර කුරානිය දෙන් එකේ ෆාන අරිය වඩාගෙන් එමෙහු මිහිංග හාදසයෙන් කො කියා දිනීම حديث كوري فقال وما يدريك انها رقيه كذلك فانا انگي ودا නුගන්නවණී හේ ඒ රුක්කයාක් එක් මානේ කි බලින් ශිෆා ගොතක කීවේ රුක්කයක් මින් දෙහ කොද්දේ කීත් කුර්ආන කි හැම එකනි මානවී බලිතකම් රුක්කයා නෝ ගෙච්ච දාගතස් ඒ විහෙත් අනෙන් බල දැන්ගලියස් කණ්ඩායන්දස් මාද්දී බලිතකරා මානවී බලිතකම් කුර්ආන රුක්කයා කුරවේ وما يدريك انها رقيه ذكر كذلك فان انگي ودا නුගන්නවා හේ රුක්කයක් මානේ කි රුක්කයාගේ සූරතුල් ෆාතිහා රුක්කයා ගොතු කීවේ සූරතේ den hadis kore qala qad asabtum hadis kore tibabun ti kanta kuri rangalas den eke fan samasa kuran ko poda bedeveni hadis ko hadis kore ve bahashe iqsimu bahashe wadribu li ma'akum sahma timan kade fanos kadewen akuwa baalas فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم hadis kore eke fan hidwanda korbe hen hadis korba bahashe
timan kale fans lagen bahash engadi sur den hindu no kore mir bukhari ge riwayat e mitanun dehe goddeni algo mawdu agule nukta ki wama yudrika annaha ruqya suratul fatiha ay ruqya ek shifa goduga kiwe suratek kale faanam engi wada nuganna wahich emei ruqya kiwidan kiwe wardu fawa hame min dehe godde ruqya ujura neguma ki suddaka enwase ujura wanjeni ekishige ma ujure ekishige ma ujure ka wanjeni e jaiz kame kamingeba dehe awan mfo zikr kullane kuring isse bayam de nukta tereng hama mifada surate bawalai fanwa ka wardu fahem baswale أبي بن كعب دار فقال تحب أن نعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها أبي بن كعب بدار تمن كذا فان أغنى هذا بنجي سورة إفاد سورة التوراة كيس إنجيل كيس زبور كيس قرآن كيس باوالي فانوا إها متوير سورة قلت نعم يا رسول النبي الله رسول هذا قال فكيف تقرأ في الصلاة تذكر بنماذج كينه كيواني كن سورة نماذج كيواني فقرأت عليه الكتاب تنتي من كذا فان كيوا بدالوي में الكتاب سورة الفاتحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي والذي نفسي بيده فراتك أبلغ تمن كذا فان نفس فلوا فرع غندي بدالو में ما أنزلت سورة في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إفاد إبس سورة توراة كبس إنجيل كبس زبور كبس قرآن كبس باوالي بكنوه سورة الفاتحة فده متوري سورة وإنها لهي السبع المثاني والقرآن العظيم كي القرآن كمان الله بيان قرافة سبع المثاني كي بس القرآن العظيم كم القرآن بيان قرا بس لو مرادك بس يا سبب من فيلاو نماداني ياد كربيا دعنا فيلاو على كلام من سورة الفاتحة كيوم كبير حكم تكابر وهذا هذا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.